Bravin Mwendwa Mumanyiw'a wa ukuu wa myaka 16 kuma Musyini wa Mwingi Kilionimbunge cha Mwingi Central Kauntini ya Kitui na ula Weekie Mutiani wa Kcpe mwaka wa 2024 kuma Sukuluni wa Musingi wa Kasinga na Kukwata marks maana 3 kuvikiia Umunthi Ndaisa Kuthi Kilasi cha Form 1 Kumana na Ukya ula Wikumbilite Musyyi nyinya wa Mwendwa ni wa tavisya mwanae etele mwetu inya amine Kilasi cha Form 4 nekenda nake athi skulu indi kiu kiaisa kuyania Mwendwa ethitwe aithukuma ivalua nikenda kukwata cha uya itina wa nyinya wake kuthi kumantha uya Musyini wa Ilovi na kumatia na munyanya yu Mumanyiw'a Ekulya atongoi vamona andu mango ya ulau mandikilile kati na kumutethesya Asome lina Musangi na kio cha Mwendwa keka ni kwenda kwa Mumanyiw'a uyu ethi wa Kilasi cha Form 2 indi tina wake kweka Mutiani wa Kcpe mwakani wa 2024 Bravin bikia suo Musyi na wala utavikia ulika Sukuluni wa secondary Kumana na Ukya wa kitayulo Wikumbilite Musyi fanya Kcpe 2022 nikakosa school fees sasa nikabidi ningoje kuyana nake nikaneti na wakwika Mutiani nyinya wake no amoye etele mwitu enyami na Kilasi cha Form 4 no kenda kui Form 1 na wala unaikia Mutiani na kukwata grade ya C constant. Nikaambiwa ningoje sistangu amalize shule. Sasa baada ya kumaliza school fees ikakosekana kabisa kwa chimamani. Alikosa kazi. Sasa naomba mnisaidie nirudi shule. Ndoto yangu ni kurudi shule. Nikirudi shule naweza penda kusoma kwa bidii nitimize ndoto yangu nikuwe engineer. Mwanake kuwa miaka 16 eweta tawithitwe utavile nenziki no kenda kukwata Ilovi ya sioya itina wanyinya kui Musyini munene wa Ilovi kumanza kivalua. Baada ya school fees kukosekana sasa nilibidi nikakaa nje. Nimekuwa nikifanya shughuli tudogo tu kazi ili kulinda sister yangu asilale nje. Kibarua kama kuchotea watu maji wananilipa na niko na siblings wawili, mmoja ako grade 7 mwingine ako class 4. Melvin wala ni mwitu enyana vala nake ukuyandu mango ya ula umavikia na ulikila no kenda kumutethesya mwana inya kukwata masomo no kenda kuwanisya ndoto yake ya utwika engineer. Bradangu amekaa for 1 year bila kwenda shule, ndio alikuwa anangoja nimalize shule. Alafu after hiyo mama akakosa fees, ikakuwa harudi shule tena. Alafu amekaa hivyo. Mimi nilimaliza Form 4 nikapata C1 na naweza taka kujoin nisomee nursing. Naweza omba viongozi na wasamaria wema kama wana uwezo wanisaidie nikaendelee na kusomea nursing. Itina wanyinya wasiana kuikumanza kivalua Musyini wa Ilovi mwanzio maithi ola ni munyanya wanyinya ni watiwa sovesiana vala kuyandu mango ya ula uvo na ndongoi ifikia na kutethesya siana vana vikie vandu wethia nya ndena kindu ndena mpesa ukatwa skulu kou kwikalova Mwingi o vandu wakombwete nyomba wagutie na eku Ilovi ni wangu ne simu nikananga withie ngumu ciaise ciana ulondu ciendete na wethia aba ikindu choya ukwithia ni ngumanenge na iloke tusokwata kindu nukandungia indi nyena mwiye nyeba ikindu ngwenda ngai akambiva na tondu ngai no usisembua na twakwata liu atuise mana na mwakela nethia ngwe tukaisanea na ciana ciake kou ni kula cia serikali na andu mango yolau na andu mawendi museo matonye kutethesya ciana keko ndungi kake kalienzi nundu kethia ake makie muno withie ni kasoma ona kaka ngi bala kana bikie withie ona kono kende na mbe nundu kana isekendo somea nursing na niko kana tongwetie kathonze ni secondary.
Guripoti ya vilingo mauvo kuma Musyini wa Mwingi Kauntini ya Kitui ni Lina Musangi.